ام دوی مها پیروز دا و مها روژه دا الحمدلله ام تفت گنه هاف و دوی مها روژه دا ام به هی گم دگنه هاف ام اتکلیک خوش ام تقازن ام لگنده خوشیت کن جو عرف و عادات ما و نورمال اسلامی کملکی او که ام تقازن گوتش که خوش بالمروانیه یعنی اسلامیتا خو مجبیر نکن ام دینی خوش بیر نکن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ملاي صبي ام بشتي المجال شفقي بشتي قبل مشتكن ام تكمل الذكر ده ام ذكر تكن فيجا رمضان ما بريقول صبيح الساعات تكون يفدميني ام الهيك قصيدك تشكيل دينا سرهو برلوري ام جنديا شيارتكن ساعات تكون يفدميني درابن خوارنا خو تشيتكن خوارنا خو تخون و ايغو تيل جامعه ديسا جماعتها ما جامعه باشا من الويري مجاخو بجماعتكن و ام ديسا 5 دقيقه 10 دقيقه ام درزا معالتكن يعني سورتك سورتي قرآني وما هم عنها بغائبين الويري وندا جيناب يعني يقول فنابون تنينة مرن تنينة ارتق هكذا كذا جيخوا ابدي ولا كذا جيخوا دبي يعني مرن الور تيرا كرن وذلك تسجنج دمنن وبشتي فناجي ام بلاد من ايغوت شيء شيخوا وايغوت شيء رازي كان دي انسان شفقه شغل اخوا ساعتك الدواء الشيخ تكن تخش هي عدنان بنول بريجي طبر تدانا جيران جيران تدانا طبر ترى ما هنا نولو الحمد لله إيرو جاك دي أم دمها رمضان دنا وقتاغو رمضان خوشو بركته و ام گند olarak hamgas yani genç olarak hamd içine eşek avra işe merdine o taşıylo gran sürekli gurbetiyen menin رمضان ويجا ام سري شفق زوهاتنا حالي حاضر بجمع خبره خو خلاص كر سري شفقة ام بروجينا و ام جبوني رمضاني ام بي داقنا بينكاية افضانا خبكن خاطري واحد
سری شفقه ام بروژینا و بهینکایی ام وی افدانا خود کن وی گم هاتنا ویا بیجا ما خلاص کر وی جا می چن آوی کدیجی آفدن حتی چکی بی گرم و ایدیا می برمال چن ام اداره خوب و باجان و باجانات کن ایگو افدانوانیت کی ایگو خپارت کی yani her yeki hatta saat en geç 8'ta falan veri uğraşmıştım. Ev gündema ejberi van bacana çenin. Ma brin çandın. Yalnız vega bıçaki bacan bergo nema paratenin ağlabe gündema das vi medya taşi kırna. Yalnız heci ki em vana mesleki beriya heci em pe amel kin. اولم نف باجانی خوب حقشت کن ما خیار جیه کرم اولاد کارجوسش خوز منم ابجی همولو یا نو کلورا قستیم ویدری جانم حیوان حالی حاضر حیوان بچکی باش بونم او جی زافتنه نه دیچنه اری هاف مثلا ایسال بلاگو پلیام زحف نینا ایسال ام نچون اری هاف وقتی دیواس اولی دیتر پلیام تکت روجیه دا ویجج بناگو ام عائله ورمش نکن ام گنج ایگم قاتلمش ویزی کرید بون ملاش شفقی ام تف ما اری هاف تکر ام چون ما او عیشه پلیه به خباره به تشتولو ما خلاص کرن ما اری هاف تکر اری هاف کرن های یعنی رمضان دا برکت هیا خوشی هیا حیوانچılığı هن هيا نزح من حيواني ما إدارة ما سرولي Yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse. Olacak sensin tek çare, dertlerime gül Ahmet'im. Geldim huzuruna senin, işte sağında Ebu Bekir'in. Eridi gitti Ömer'in yollarında gül Ahmet'im. Gül Ahmet'im, gül Ahmet'im. Canda canan Muhammed'im, kurban olsun canım senin gözlerine gül Ahmet'im.
Niro meja xotin cemaata mate 20-25 insan ortalama cemaata mevle yani. Hatta daha beterten lebele kemtir nayn. Asr yaji am meja xo asr yetkin و بشي عصر يجي ام مقابلات خوينن ونزال مقابله برمضان وهاتيه قرتن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يسجد دعاء شكو تعالى كي مصابي يعني يكفي بيا خوش شكو تعالى نابر يعني أبجي أوكل جمرة أميدك مظنها يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. پشتی عصر کی ام دهاتنا مقابله خو پشتی گو مقرعنا خو پیروز متخوند و هکا درز نظارو که هابه مداوا نکیم و پشتر جاک دی گوعیشنا هنا هابن ام جاک دی ام دبنا بیرلک ام پافرابن و ام دچونا آری هاف ام چونا عیش. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. مقابله مجي خوشه باشه 20 دورا ortalama نقابه بازو 20 da insan tane mukabele همجي gençin zaroştin و pişti mukabeleş xo hatta mugurbe serbest xora digaran herkes ki içine bina xod berdin digaran مغربيجي ام الجامعه مغربي azan edin ام فطر خود وكن باوي بخرمك يم وكن. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله حي على السلام حي على الفلاح. وأم لميجا خب جمعتكن مولو تسبيحات أجي كن دبرن وأم تشنا خوارنا خودخن ام تشنا خوارنا خودخون لفر فطار جي هيا ام هرجار هنك فطار الدن هنك ام تشد دبرنا فطار خودكن هر صال ام دچنا مالها ام تشنا افطار يعني لجند افت كل كما هي يعني دباكن جماعتا جامعه وجو جنج هبن دباكنا انا كي الحمد لله افتش دبن يعني ام دچنا مالها انا كي تشن خوارني تخون افطار يميد ددن يافطانني ام genç olarak düzenlemiştik ne koyu dasım bakına gençan bakına gündiya tava am genç olarak ve düzenlemiştik. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Umut doğdu güneş gibi bugün gündüzü bitmez idi. Söndür mumu güneş doğdu artık batmaz idi. Bir lokma hürriyet için paramparça birçok ceset. Hürriyeti tatmak için korkular buldu cesaret. Biz aşığı şehadete Kerbela'da Hüseyin'e. Hüseyin'in mektebinden geçenler çok rüzgar gibi. Biz aşığız şehadete Kerbela'da Hüseyin'e. Hüseyin'in mektebinden geçenler çok rüzgar gibi. Kula kulluk sona erdi, gönüller Allah'ı sevdi. Hazır binlerce fedai bu yoldan vazgeçmez idi. Şerefe izzettir bize, İslam'dır ruh veren bize. Hazırız bizler ölüme, biz ashabı Uhdud gibi. Biz aşığız şehadete Kerbela'da Hüseyin'e. Hüseyin'in mektebinden geçenler çok rüzgar gibi. Biz aşığız şehadete Kerbela'da Hüseyin'e. Hüseyin'in mektebinden geçenler çok rüzgar gibi. Ruhu besler oruçla namaz, mümin eder hakkı pek niyaz. Aç karnın halini anlamaz, nasip olur bu ayda ancak. Nasip olur bu ayda ancak.
Kalbe gelen nurudur Ramazan, merhametler pek olur ihsan. Cümle alemde surur olur, vecde gelir kalplerde iman. Cümle alemde surur olur, vecde gelir kalplerde iman. Hak insanı tecelli eder, nur iner kalbe amber amber. Dua dua göklere eller, açılırken mestir gönüller. Açılırken mestir gönüller. Her roş beri mağribi 15 dakika em vaazat kın nasihat kın özellikle fıkhi mesele fıkhi de ve rojiye farzın sünnetin vacibin yel mece aynı hakaza yani hatta Ramazan خلاص دبي em beje mesele fıkhi em خلاص تحقي روجيه دبي تحقي الميجه دبي حقي زكاه دبي تحقي هنك مسألة فقهي ودي دبن ام هر روش 15 دقيقه بري عشاء ام وعزا خدكن Vece hamdolsun yani evet klinikeme pişti iftari am derbasi teravih hadbin. Teravihci yani ilgi edbinin yani genç olarak dve Ramazan'da zahf hoşe yani ilgi zahfa. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. وقو عشاء ملا عشاء ابان دا اذان دا ام درابن الميجا خوي فرضتكن ام تراويح خدكن تبشي متراويح خومتكن ادي هر كس بلاد بيت شي حتى باشي في ايجو شخورت شي كيودا سي هاي ورد شخورة درونن شخورة صحبت يتكن شاي خد بخون اي بخوازت شي مالي درازي في شكلها روجا كما خلاص بي وطبعا pişti teravih ama god pişti teravih hacim çınla şoram çınla koyu da sit mame genca am toplanmıştı bin veri am durunun am sohbet ki xodkin siyeri am hayata peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem am tuazın am baal min elhamdülillah abi kemetçe dibece ego çalışmıştı be hangi hazır be dibece jbani gomil meja xobkin u am ibadete xobkin fıkıh abi kemet derkave derza fıkıh dibece mara جبنا قوم واتشتا ام زانيبن او بشترا ام چاي خود وخون و اتكلمه فلو رمضان دوام تكن قدام جا الحمد لله جفعت زينينا حمو وكهفن حمنا اسكري هافن اقربانا sayılır yani tav uzaktan olsa dibine akraba hiç bir şekilde pafçun o av jnava nadir kevi